Pardon, the Samsung the dom apen pineng me talk show on 6 to the Constitution of India and autonomous state name pineng me ke inde haro ke thomra inqora dilo haroi thomra inqora pilo ngachi tongdun panelist bang dido indo panel deli bichini depo aprang singili dum kan ye bake ake hai sir jai katha retired IAS officer lapen non alali APHLC a president at mudeng ko hardom agero pipat pe gosor nang le pating pe kemang ko kilang ko lapen adun dudutlan Vice President akai Sir Rajesh Tiso alang li APHLC long nonamat dunme buat pusit deng ngomlo nasionali pandare pating pen kemang ko agero pipat pe hardom lapen adun dudutlan Sangpi Rila Kam Sapi alang li APHLC long Women Wing in charge lo Secretary in charge basi alang li pandame ki papen apot kilang pen ningarong Madam tapi adun dudutlan nili arbina kani la hello alang li Rajan Timung alang ni APHLC long treasurer nasi peneng we la ke bang pia penelist tum sendiri tum lam cithan cimu ponji nasi kacithan ka cimu ponji alam di bang la hello peneng we ke burning issue sebang ke kidam tang la bang so cik lo great proxy army jasebet di Mahasa Autonomous Council Revenue Department pen ke pangdak pon la ke khere nangji la pen elama ki pen cek lo long le elang bir bedan nangji labang so kemat lah depan kita pelapor revenue department atu labang so pada long lep kha matha parsiksi long asuk kali dia tu empat di masa pita me mar kita me jimina ka pita me lapen garbiti tum tame haladak jong si dol travel ari somar ba asar mar kami lapusan Cepangri kok tempat dukok program pe long le arak samangke ada pikir tapi long le arak le ke long le lo program pe voting right da automatic avile kasi labang solam la dak ngi khanje paneli aprangsi akira sarje katha pansi apor ko lapen based on labang soja kong ko napen sikilong ma alang li pen khatmot ko nili alang li phat 6 schedule ateng pen alang li phat nili khatmot Nadak circular na pala ito masih alang ni pensinon lang content po circular lah hello jo notification to in order to preserve protect the land of indigenous tribal people of the Mahasau district and to ensure non-alienation of indigenous tribal land to non-tribal. The Dimahasau Autonomous Council, Haflong, is pleased to order that henceforth person, male, female, belonging to indigenous tribal community, if married to a person, male, female, belonging to non-tribal community, all the rights of land as tribal in the district of Dimahasau shall be ceased. This order shall come into force with immediate effect. Kasohiabang Secretary Revenue, Dimahasau Autonomous Council, Haflong, 17 June 2023. Daban ke ipu abang lalo male and female ku pinso tunda bang akhai fan tribal kaliya tum fan ended lo te alang ita along le jata bedet ko lapen arloso bang atunta bang akhai atuma fan Cepangri kok lo pula dan te along le pela jata bedet ko ani along le kavelo puram te ahogalam lo lage voting right vote ki PG apan raja ko bedet ko kuson si alang litu di Mahasau pen order pilo. Ilitum Karbi Anglong Autonomous Council tak klaim nangi dolo data non anda klaim tekkalan nilitum kachini ke Khasi Hills Autonomous District Council atum silam eplo lapen Mizoram ta government pen masih opinion law la son silam lo ta chubinam tang mana ke governor bang suhi herek pusitu laan lo gitu lapen non ke podunde ke itum Karbi Anglong na itum Karbi Anglong tak klaim
kapag prang nang iya tumlo sa tan non tak klem ke kelan la soalan Lapen laso di masa pas dia perang, abang so aron ketiap dia perang, kasih his otonomous council atum klaimnya dosa. Kasih laso bukan lagi. Kupilo puy hala tum si kamat hak pram jadi laso mah ada tum si six sinulat tengpen, kecok lima perang merta, nang klembom kena posialang itu keprat jadi laso mah, laso sih lagi mata. nili ke sini ke kasih satu rumah ke klaim ajir ding tu hoi lo ni kan krep po bag do tan lo la ke klaim tan la pen kalau su ki ching ke la allo mat pe pas pelan hala wan so jen nang libom lo ke ching ke cuma ka tu bang ke klaim ke ching kasih tu bang ke klaim ke ching ke tribal population do pig nang ji lo ke klaim la ni kan thom kep apran dan si la tu CEM masih award ki pilo e dona bang asomar bang kret roxido apenan da inolvet apiso da inolvet la sona tum bang kret roxido la tum bansi award kipi boxes kipi la nikam pom ke para prang la claim lo lang itu la pen la pige non pige cuma ngatum bang council pen masih allo masih selam jatuh ke cia tu mapan ke do arluso pun hapin so taman kupe arluso tum anke arluso umat ni cuma piyong si wa tribal piyong si non tribal atu ampan penan do koklo pulang de alam li ke non tribal dung ini ta patriarchal family ke di apenan akur si chen ani ke di itu karge tum dala pura rakte ma lapo o si apenan akur endo pulutan te alam li Dr. Chakraborty Gupini si tok na ko ke lapo lagi automatically alam ni khasi gali jano lapo si alang li long li lapen voting right lapen chapta trading license lakado ita long le usan si choma ngadu bitik den lapen le Mizoram ke la ke chune tu ke dam ha nikan ke thom pran ka julong ke governor ari deng si du governor so hi here ko helo Kalau kita pilih kasih laso ateng, aron ateng ben itu melangkamu program ke six sidul kacit reserve, pada six sidul lagam so aron akipita ateng ben, keklian ke kasih prapcek, lihat sini ateng je, lalu. Kalau kita pilih losa nanti long waktu pola sinon adum, jadi rajas isu along sudah po vice president, nanti jum ben kamat babang so asik sidul, ateng ben non di masa otonomas council tum ke abang soaron selam del ante di masa ta sidul pen sike cari lo kar biang lo na sidul pen sike cari lo dan te kar biang lo otonomas council tum kupi bose ke mahede tuliram rong hangge de akai sa jaya ka tar pan arboretum lo kang cek tibur ke teng ke haide stame non la soaron ka selama ke kupi bose haide nah nang ini ben momen kita Kasubhat milik isli tengkut di bahasa otonomas council itu tribal asupi yung si bande lapen tunjur pula de along leke long lelo laso aron bang alat lenen revenue department pen kepangga labang mimpi kalam lo lasi non itu dak kabingon otonomas council itu kupi pot haide tu kopi bosi claim theke haladak di bahasa otonomas council itu mege claim thekse ladak itu garbino otonomas council itu pilo claim theke lasi cethana nei sida aki jutsi bangke itu garbino ram da ka chilo nei bang hello hala council ilito ma garbi itu council kachari alida non ki to bom MP MLA la pen ke ABC ba CA mato ke thek thek si bang ke kunat pe sigi claim ko panche goma hala bangchi ni lo ron bangchi le ro mati la si kunat pe sigi claim si la bang so ron bange itu ke claim pru na pachok ya tuma la so bangchi ni lagi ala lo chi de lo isi lo hini ba ke la hello ala mai tum no ke dobom ke national political party lo di national party BJP ke national party ko to be shini lo ala mai tum pan high command atum si kaita sakche kok hen lo ma High Command atum kupi magipu hala so teng si non kita bom council CME atum ke arjuna ko lama si ajat ka bang so council lo amin thang khe pa
lapen ami thang long ri ami thang te la pham kimi sem ka chi claim je pham ba ka tum claim thek the lo lapen claim da he de no claim ji bom da lang tum pham hai ka man tum sikar ber che ko lasi non kar dino ra tum ka chine ni ba ke ini tu council ong jong si ding ha teng be mi thang the pham ki phir thik ki charai kong ji aja kong jong si semar ji ta pen char jak ki ini thang long ri si ki phir thik ben charai kong ji puro de itum council of national political party elected atmo pham da kan pachari de la national political party atuma bahai de ni lalu de ini tum regional party jong si high local de itum ini hanga link ben da council of itum ja ko mate 6 du ja ko de itum chicken no non di mahasa tum ke claim no ko sam tha di mahasa ka ho la ke national party la ka BJP lo eta hala tum bange isi bange national party ke kupilo alag tuke here repeat da pang de bolar golo saba claim de itu ma council si am tuli ram hana claim de jo ni pui bagi alang jong si ja kong thi wa si ang hin de pi ga si itu patient sa lita de market ni ga chitu ta here ni alang wo si ko da hailam da bo hailam bare alana thi ni the la bu de patient si pha ka here re ang thi jo chok chi de ji abi tha khe ki misera pha da claim tu ja ding ang hin bag chi pa the hai nai mati lasi alang kita hala debolar golo sa sam chari uta debolar golo sa tala doktore kali hala thang kali la ohi to pik bang kuda kali tala no doktore na degree kisi wan malu mati tala people tu nira mong akle mai ni lasi chari tu thai si bangi lasi high command de tu pele la kle claim ni claim hai ni bukali alang mi thang khe pancing mo nai la helu lasi itum ini hang teng bejo si kle te kami mo to council of regional party si chari le kan ko lahelo ni kisi ala alo ko de itum claim hai ko Kasi non alali pene paklar pong gela heno aga non ke do bom government atum gasole tulira mo han pan chenglo tim kar banglo atum pan ke jong hele pang ni sita atum ke national party long sito ko lo pot hala hai command tum sila tumane bung kha to ari ra la pot atum claim hai lo usia dang ni pene ke thanga kasi agero bilo non rajan timung apa ni karjukan tum mangala helo karmiang long ta BJP lo NCL ta BJP lo sta NCL bang ke bang pas ya dalam soalu ini karbiang lo autonomous council tum pi pas ai dia imon tu bang kapire mas tuliram lo kan mate MP orange ni tuliram bang kapire mate bang thom bang PML tum tong tulira imon tu bisa sama bang kapire re ma la so pun thang kali anta atima budak thang asik situ lo budak thang autonomous council lo kopi lo ka cepre kan jadi kan ketheklong kan thang ka cepre kali asila so pun thang BJP tum kopi apa lo claim ai dia la pen claim ai ko kan de kali hin pen kopi lo ada la tum civilization poma mate cari pom poma la solam nang kita Akero pi perfect lo nili ka chitia teng pulo te la long ne ron chat kali ima sau ki tu chari tu ning tu la pen tu ni ram rong hang ke chari tu vek nei na da tim kar ke lo tu chari tu vek nei normal hal da itu thengdam long ki che so tum ba inut ta hada ki thur tu na ba we kali ba ki thur tu na ba we council election non di mahasau tu hada dakar biang long kusina tu pa thur long ma laso putha padang na effect na puta ka pire tu lo tu kopia posi hiri lo plote ba hala tu ke ame thai autonomous na baso jitu ni ki 6 tu rona te kasi kachari ji phase ma ka boli lo non itu thai long non 17 June di lake longne rom si ba ke aku komani non tribal art so tum jong si non tribal sa phanjong si tum tribal art so tum dolo prote longne aron ke lake ipelo kusi banghara ke parai delo ada order ape pass delo ante lanam sana tudiram ram hake nani jong he sana bosta room seta di nani ke sana bosta room je main tago kule chikrong ke lapen ipi sabsi phana na to ni dar ma mata phire dor de kusi kule talla kali nani makha tahai isi amiti roni tu theglo video de himonto ta rohang lo tuliram ta himon sorma lo ape na ko sorma ta rohang lo pula ni choti ni lasi Oh, lagi. laso te ngulo te latum kamat ta konsep lapen apu tar long ke karbi lapen ke cia sota ijabe lo si jambe lo pusiaran ke kamata apo si lo mi pelana na si peja na jolo pulang we
lagi kini dia kamu lagi Charlie tu tha di mahasau asia malo tim Karbi lo tu cithir rak lima rak ni lagi lasi long lege dake alam ni putulo punelo akeli tu kok pokedi punasi long lele mahang ne tek tulang ma ni lasi long le akeli tu kok pokela ke cethang ne pin alama di lo ni lasi kiver te ka polisi tho pini pehdi lage kali lo lagi long lege tumke momota nang kam tu thelo la so ko anna kitu 10,334 square kilometer la se to job lagi nong la anna videlu lasi di mahasau so phana ke churubek nahi di mahasau autonomous council kan churubek nahi lagi asi Charlie tu tha la pe sorma ta ronghanga sorma lo ko song ke lage chok ki lasi ke che so tum phana tum istivel lo ko bagian anu tu matha nahi lapen constitutional ting pen lake valid kali dalu sidu la ting lagi Dokter Ipar Bilo Rajan Timung lapen non ni dinam support bopu sangpi di takam sapi nang linut women winglong secretary in charge lo nang li suar dulu lasi karbipi ma lapen tribal atum suar dulu nang li kupilo gepo nang li supi jongsi kaprek kece aso bhandoko bihari bengli bhandoko polodan ke nang li laso putak pilo komenti log esiver lo kado ka beta nili supi bhandai siver lo nali supi bhandai siver lo kado ka beta bhandai siver lo lasi nali supi jongsi lason de polodan nang li kupilo ke pui laso putak komenti kupilo ka se thamko rat banthani ka akero pilo lakan lage burning issue la so topic bang lage arjing pilo mantu si so topic ta ako ini tum doksolong bukan tulang mako ase nilihin kan ke la puson si kupon dako la pen ini tum chini lona aruso atum niliso pinon aterang hemau so pinon terong hemau so pinon lake kensa panjong si gitu lo lonte long leke ciri sikali 1 inch ta long le lo lake pipen lo lake ate non di mahasau along bangke alada secretary lapen revenue officer alada 17 June 2023 arni alada just sign on alada disar alada kengsang asu atumapan di mahasau arlo sotum di masa punon halada inglong akai itu ada cuma bangke kengsang asu pan dulu te long leke lake jet tapi pelok lapen ke amin hangat ding mata lake kengsang pen asu mars kami dolong de lugu cepak pas edlo to cerok tong lona arlo sumara tum jasme tum ning chipi pontha athema laki ini tum kacini aja kong duret lopot nang khai ching honduk puno tangte nili betha supinon ha terong hem hang chu hem au supinon laki consideration abang ke avelo laki ini tum Karbi Anglong Autonomous Council atum ke claim vet nang ji aron lo lasi kadung kawe tum sitami laki kensa hapan tu ajak dori lapen laki tu ta tu ang sitami tapuson si awar sai bangke laki cetu roku laki ilong dia panggil laki bilingo dia na aku dak isya kenang so jadi karjugang tumbang dala hello non ke theglong practical ke theglong ka charam dala son hello long le jasimet ke long dia pansi ke che atum ke la jasimet inglong akhe thumpan ka che pangri athema long le je pangri lo prodang te long le bang chirajung lo po dak pensi bepar bihak lem pensi Muhammad Khan ha Bihar puno West Bengal puno Bangladesh puno kami dak penlo lapen ong tu ka kesa mangalan lo Karbi lapen tribal alo soto mangi tidikang lo tiki che tu lapen practically make mangi te kono alam nasila song si Tripura long kalan plan bom si nona bangke Tripuria khe tum tame non bangke minority song si to poglo lasila bangke non nangli benake than lo nangli inu ta leader pulo tangke nangli so pinon bai itu masuk pinon la song dia pulo tangke donon Nani hang pulo tangke stame long dia rada bangke dakkan long delu laplo monali lapuno ati man lagi di mahasau sitami bang 17 June 2023 non hela la alang itu ke signature adlo keng sang sotum akan dulu lonte hala dake
do ta do long le lo la pen long le tai check ta long le lo tang te ma tha parsi lo na Mizoram la pen de khasia tum da Meghalaya sita me ala ta long le la ke keng sang aphan ke do tum an ke ala da Shillong along sita me la aron patik pon da lo ke sa Mizoram lo ta aron patik pon da lo ke tang te copy opposite Karbi Anglong Autonomous Council aki hai tuliram rong ha nangli phansi ni linona ye na karju kopia posi nangli la keng sang aso phan hai kopi posi nang la nangli la pe do tur pia posi nangli bota karbia bot kan ki hai kali keng sang bot ka sikke hai tu nangli la hai alam kan ning jeke chithra tha la pen kachinia japong chipe do tha nangli kadu kawi alam nangli analyze pa me tha Pipon ma, ilitum akhai tenon ke population ta virbom lo lapen ilitum along leta nangli la kadu kawe 10,334 square kilometer along leke inchi sita kon ke kalilo non Meghalaya punon Nagaland punon Golaghat punon kon bom lo la sinangli la khet inglong akhai khan sinangli lang chodanji hom chodanji la pen long le pata ta pichoni la pen keng sang atuma khan la da ili tuma loke arlo so tuma bangke do long le lo ke la sila so a question mangge lan si than bon bo jasmet long le pi long le ba itum constitution ateng pen pili kolam di bangala lo itum long le long sabe pulo kan te ili tum dal yang cik kila ko king piang song ma kali dari gadi itu inghun long hem cik king long ne mati kasi long le bangke itu makenan so si itum political science kacali itum alget teknologi isia det kimji pulo te son pison ko elements lai ada kecengsi bangala lo territory government de ason population da itum donan de kasi population tabe bang kece panjang si karbi tum da ino somba dodam de da dokote karbi yang bomba ino som bonok si cen cedo lo te ala itum aphaya bangke itum jum de produksi cedo su toto kasi lason auda ki papas ke akiro pipar pilo di masa termas council atau mata choro nangji tapi non nam tupino nang kasemet take Lamdon aku tak itum ke ceng pen since 1953 1951 1959 lapen 1969 lapen 1995 2011 lapen 2021 labang so Lamdon itum hurkimo ing capen nanggam lo protante jakong dipat kali ini tumpan jakong ke baci pula bangso kace song along bangke itu macakong dan tandur pen kasi jasmet lagi Lamdon protante ekor puta pulo itu agreement puta pulo government na itong labangso jakong muchot lapu son si kace handi polong itu ajakong nang kendor pet atau pet lasi laso puta kopia posi itong lason kace plan ko kopia posi sarkar ko wasana ende nelia prangsia kai sarjaya kata masih hekpen hadur pola sopi ini rajas di Solong nampo lapen lasopi rajan timung lapen sopi kamsa kilong ni nampo nasi kopia kalau salah son government ko masa itu malida satu mungkin kek problema pada high command alam bicara joko no laban produk para masyarakat ekor kasih tolong itu ada bang Jepang boleh menjadi Constituent Assembly debates along Amaksi Harupre Sirkebra Sirkem Aningkan ada lam ketan no tribal atunke la non modern law modern ahud aron hai hui bang adet hai hui ke anaron lai hui ke nang khek dun dik nang khek aluki lurcha ke nang khek nagar chini dun sumprum la pochi siksidul la pan silam pinanggi purahi pu amat siksidul silam pitu detta siksidul aku chini tu tedet aku kacini jita bor itu tedet election high lo de choklo pachukai ben election high lo de choklo pan mata turong amat aron ke tek nangi la bangai buji ya dia pena pot haro presir kebra hokebra ke thomaningkan da Assam government bang nang impose that Assam Land Revenue Regulation 1886 Assam government sinang bibor idet halabang sohot ilitum a CEM Horsing Teran lapen chairman ke CS Teron arukom lapen ke advisor pi ne bange lage
Janardan Pathok Atumlo. Halabang Sohota Amit Karbiatu Longlik Pata Kacheron Aron Kechewar to Chorsi Assam government bang nakip bibor I aporsi enun tudem nakip bibor I talar nakip bibor I pulo atema sik sidul atengke nang bilong lehala nang bilong le setala tung nang bibor I de amat deng dul bor I de landa asor hang na pupede la lo ke chok ke hala sota lamdon le je tokte sita o jirpu ke o bondu pulo mene o ko kai de pulo mene la son ching vai la ro kong lo amat sihat la tunge cini lor no mikir opora apa la tum pange chata bibul ku cini dia no amat nang pibori dia no nomor 1 lalu la pen ke son bange haru krisir kebra pokebra hinia dingkana mat lo council interim body ke bia hut interim ko alam le pupi sita interim lo lake interim council election of pin na sigetu hala sota bang polo ne pin ne Kecil so dompan member pondet Janardan Pathok amit amat alang lige dharma kam sige claim pur sige ban amat alang li politics dan claim dun wrong la pen ke council and deputy chairman ang mandun dia la hello ke sikidol kapi puk ching la pen ke haro kresit ke bra ke kresit ke aning ko long lia ron silang nang gi puge dolo hala paragraph 3 long amat kasilam pia bangela ke karbi inglong arat bangke cirai nang ya ron sike silam nang po amat bange parukri sirke bra pokebra sirke maningkan ke kici atom han long li pinang ji paron amang silam tro lata ke kacemata ke jalak piglo muse mata lo bod long po jalak ko lo nitum ai wong po kole hai ke hai bom lo la pen hala long lita deta bang nang cirai bom lo la pen nonan ke bang atum omuna tang ceplang tang lepoan an ke haru krisir kebra pro kebra sir ke baningkan autonomous hill state APHLC tumpan lo ama nan ni pulo la kongres tumpu duna la bangsur CS Teron Joy Singh Doloy Soy Terang Dhoniram Rongpi alang litum la pen Joy Bhotro Hajar alang litum pulo itu autonomous hill state nang ne itu more power sige nang ji pulo ama na more power ke hang dun hor ama less power pinchong to that alada paragraph 2 subparagraph 7 along with the approval of governor to bracket our law tablu to thought alada ama non ke law ta silam ta itu ninge hangate men silamun governor aning nang sikroy dun dite nang silam nang governor pula de la Assam chief minister nang sikroy dun dite aron silam mun e kun jeplang dude la de la ke more power to amat less power ke om mucho amat om e mucho power si ban dude angka ako 1995 aningkan data itu autonomous hill state ke hang lo la pen ke hang lo pen party mata ASDC pulo autonomous state demand committee pulo alang litum sohidun pule lo kado we bang mesen lo ason kapre ke hino kaman kahe no nei ke la long liaba hala paragraph 3 long ke transfer long le dar mane ke chetom han ke jong he se ta long le pi long le pala hadak do lo la si akista si Timon sawian akis la pen Mr. D atum case kacetan ha high court along pen supreme court along ta la transfer ko alienation ko hobdo alam the ka videt pen aponsi alam litum rem det lo ke che do man long le pi long le det lo ama ASDC atum hot abang mathadun krang chini yun det le lo amat hala mikir okora po karbar do bong lang lo pujo aman bangke close polong alienation of land po ako che tok dun tude aman non ke kecil tum ananda long le pimi palam non ke high court le supreme court le itum dam ta case ta ai un elu non ke plan lo bangke lage ASDC atau makam bang an ke ako lan chok takalilan kai ta more power ku UPDS tunda more power pule lo ke hang ke autonomous state la ben more power pule lo amat more power ki en hod bang ke paragraph 2 subparagraph 7 la ke
council apuntal lagi, autonomous council apuntal lah bangke. La election ka pedo aron, voter list ka silam aron ka silam lah bangke. Amat UPDS tum ka sohido na bangke, nitum la bangso ajak kong ke nang nilu. Assam government tum le right that not Wikipedia that. Yeah. Ke angge more power popo, angge less power ako. Om muncul aja kong pulau, om ini muncul aja kong, and muncul. Angke aku 2021 aninkan September clear ni UPF, KNLF, lapen KPLT mana ni atumpen aku lo aron London cetok lelo MOS cetok lelo lata more power lelo lata state autonomous state ason lo amat claim tu bangke council election ka pedo la pen voter list ka selam da Assam government le cerai det non ajak kong ta nitu nalong pen pon det non la pen ke council administration da Assam government le cerai det non pu 2.9 nalong cetok dun tu det ye alam ma ke la ka ceplang i akhike ilidom alidar tu elected kandidat tame hilikot alidar tame hilikot alidar tame alam itu arona bang Charlie ledet cini ledet lailo alam ke tenna ye lasi non itu APHS yang monta aron jom si tum ningje je asam ason kaprek ningje pensi muni tum ani papak deksoy akam claim chot pulote tangte mo ili tum ta election hai det son atu ke non tulirama teng ko je plan tu legi ke lam legi Akhirnya pilo lasil nang lihat teng pulau tante aron abangnya cali pamene video satu Charlie mari lamen rat atau maka jelang nih akhe constitution ye pak jenam lok Indian constitution ye pak jenam lok ke taruh ko bakse di sik sidul jenam lok pulau tante ipak dan jonge sudah sudah ini bakse di itu cupang rumpen nam lok pulau tante itu mat ali itu uji lah pakai lasi komen di sisi ni nang encot ko apang si rajan timung long sendiri dapat ko labang so MOS ba MOU puno lamdon ekor kacit to kalau keceng si bangga lahelo asap si government tum nage tak itip amut pipele than pongli bidigan lipe keceng si mo pen pulo deputy chairman invite interim council number 1 ke chok chilo number 2 bangga 1959 long yaron de Assam Land and Revenue Regulation Act pelu chok lo thoya jolong le ro number kala 1953 bang si Assam Land Regulation Act hala bang pelu dum chok lo lapen 59 hor bang ke lage land transfer of land Mikir Hills land transfer of land act 1959 tu selam dan lo amat kecil tu hantar long le pimi Allah selam tu deh kalang lapen usah aku dangsunan 1969 hurnang ke hempre watil election tu teng munde jaludi lapen halada more power hangom hut gopen pulom with the approval of the governor Pujapuncho lasi 6 schedule as it first enacted along aku itu purdam pen lango te daktu kalima kalang de 6 schedule keselam ke ceng siahut not amen bom not asap jelar celu kaselam ceng hot ke pincong ceng hot nari tum 6 schedule purdo pulang te it's first enacted poloke la paragraph 27 jongsi bichunji pulo kante with the approval of the governor pulang de council pen si papas de lo ci papas de itu mah kamu governor panggil kita mepa kalau sote pulo kante angko non mage 6 schedule as it exists today walau non ke do boma 6 schedule long itu halaga phar pudam lo pulo kante paragraph 27 along 6 along nam lo de with the approval of the governor pulo 7 along lasi lada cakong ngace baru asap sampai se rodun bomlo lapen MOU hut ASDC atau kaca sign hut kela lo with alienation mate transfer of land laso bangge hadak jokun choklo lata 6 schedule lo transfer palam te masih ave constitution lo ke a question masih ave lo laisi lo lapen MOS 2011 lo mangke panchayat aron nang jokun lo lapen election ki padu lake entrusted to state election commission hini aja kong jawab ke udah lapen non latest kinamtang 2021 maternity lo di ekor 2021 song trop atau ma ekor alam don long kelan lo long recap ipi
lapen council aja konkret DC bang sepidat pola lo lapen lason gutna kaprek itu kan aja kong nakro lasi komen ini tinggal jinaken jilada lasi lasote mulut yang karya tum ningkan kuan itu mereka kunala lapen lason si alida satu tal lubong lapen rat satu tal lubong lah kote itu ningkan kuan sampai pembelakuan jangan kan lagi non tengah lo lapuson jom si itu nih jago menon cipier lo kemat ini lapen asal pun dibaca dulu jalan haba song trop informasi tahu kota publik pada ekor berikutnya kablu kawe di biar lo ke tengkiri song lo amba para song lo anak tuh upisi ekor kita tahu imba rata lo piklang dan ini ujungnya ripik lo apa tay cumi ripik lo kata Karbiolong Autonomous Council pada tim Karbiolong untuk masalah tencini serta piklang nih ama halasong frog atau pampu macam tweet halasong frog tu boleh kecom tweet kan itu Karbiang lolar rat apa masih cong tweet belola tim Karbiolong tu kan nasi lason pulau tu lagi noningkan potrokan box lagi atenon already bankrot MBC bangkit je so tu nontonelo next another not 4 years pas dulu MBC election halasong ke bangkit bang nonton po bangke bangkrik nang dudun po ningkan kep lo puter ba consistency ko ra thro to ba hala tu cerai itu age lagi ningkan kep si kar lo julut po laga lo ki mo lagi lalu akhirnya pilo non rajas kisu alang li pengge lain lo laso peng dambom lang pulo tante itu makisung poge ko ral tum lu bom lang pulo la kisung poge ko la pen ral tum ta non kito bom leader sumaning wai bom lang pulo la ta givir ke tengor non rajas kisu non sedang tu po ini tu lasot yang dobong lang pulo tante karbe tu museum long bicom sida di mang bijuk sige hala pina kumli na panason si ko pine bidang ko kola ke karbe tu no yo kono ni kan kre point ko ya pi lasot yang sedang mom lang kote ko pina yang long museum long bidang ko kason tu la ke karbe lo yo ku kali jadi mason jeplang ke jadi ma pilo na de kamata so thay ko ge desibel ba lo hello itu Harana bangge 1986 athi au be kun sade lo hang thege kun sade lo tapos la pen 86 april ko antong mini ko anong helu ni hala so purimo bangge sir tin chap napon mi kalu ta thelong ko ta 86 athi don itu hang thege det pen no amar ta an ke thege no ta ingulu te council mate itu garbi la pen itu milong so thai farman ka song dia song ke klan heng long pakai diri kecilin heng long pakai iya sisian nanti di sisi semuanya itu loh itu naik kami kan langsung kalau dia untuk los council itu cerai dulu lapen abhi lah tuh MOU cetolo MOU ke sign lo pakai Hardy department sih langsung jago kewan lo tuh lah pakai hedopik ke udah mulai sampai sekarang council nggak jago lo waktu sudah hala suahud MOU central government atau state government ang bom namdon ke cito so MOU bangke diriku juga ke hal suruh cito sulit dari senang recently itu sih maka tema compromise ang deng bang duko hal suruh compromise dengan itu ibangi puluh state government apa puluh central government apa puluh tapi mana bangke ka compromise dari itu maka cipan sampai itu lah hello isi yang dah kita tolong lo UP dia sudah som hello dia sisi itu hembrek kan lo udah jalan yang uji tolong lo bulan sota lo lah sini tuh UP dia satu apa ke ritung ke hembrek wan repo itu nggak kompromis nih lo tapi jutsi bagai aku UP dia satu tak kompromis sama MOS memorandum of settlement langsung dijukok lo lah penata arlo wan bagi hidup tapi lagi mi bagi hidup lo kan tuh bagi itu besar lah maklar lo Maka aku tuh sontro tuh mana aku kita kan pasti tople lo sontro tuh mana aku ada kompromis. Laga alu pan makin lo makin teknologi lo kan ini lagi kita makin sip cap makin kecil mah tidak. Lasi non langsung teh kalau se central government atau state government atau mana kan kompromis tuh no kasih pang sam tuh no lan ka jok lo
itu ke lada milo ku ana matong make karbin mo maja ko bange jukok lo lasi no ki iprang lang chila ko mal tum si state government or central government han compromise bi bill uji halaban lo no lagi lasi nilitung dan dia mau orang apa ahok pe orang kepacini gantung bang lah lo pakai kecetan gantung bang lah lo ini tuh efisiensi itu pakai kompromis kok bang itu kompromis dulu kebang cilang bang oh itu ke Kartino Motormas Council के 6 शेड्यूल तय पे चारी नहीं 6 शेड्यूल रोड पे काउंसिल चारी नहीं ला सो तय पे क्लेम नंको ला पेन के काउंसिल लोग किसी ऐसो तो नॉन ट्राइबल तो वोट जॉब लोग में इलेक्शन थोड़ लोग में लोग लेन नाम लोग में ला पे काउंसिल पेन की पिता का सकुरी आम ला पेन के आला तो हाथ पी लोग में ट्रेड लाइसेंस पेन नाम सब कर दिया पेन लोग सो में सी पीएम नहीं हाला सो बात नहीं तो एपीएसएलसी पे लगे क्लेम कर देखो सीधा के दामतang ateng si asitina government along lo si ke compromise bote lagi kijulo lasi nota itu ma council ke thanga le lo ijut ko lo lasi la sote bote itu ma ja kongjong si central government state government aphan choda studla bote mope nam kusong khasi lage itu ma khai karke jute ko lage automatic se lage itu ma khai karke view de tu no ihi na bang long le na momo ihi na bange पेपर बिहा के क्लेम apa nang cerai ebo mo ihi na bange council sa kuli do anang cerai ebo ihi na bange election bulan jok do thai do dopi khaya lo council na election na thod do elected no bang council ke na chipan lo itu ma khai bo da mi so museum along si khai long chat Karena ho ro yi karena itu na dule kuedi mo si chitan bulon nikan koro chompia pige ene kabino to mas council itu me council ku chiparu kaji ke chiparu kalo melu no gi bang kan na so tai bolte lasi chilana itu minta pun chilana lah hello lapan itu compromise na state government apa central government no compromise minta nahi lah hello ni pun akhirnya ipan film iso sango la penon comments yang copo apui ni fan bidding go jako comments ni atu dok copo la sote si da kong jiwar kong na klotan te la da akivir ke so pin so de le kivir ji kali yud atum de le kivir ji kali ake sa atum de le kivir ji kali so alo tum ta nang biudum ko la si la so put hak nang ni ko kilo ko soalo tunga tudung tina puma megjara na puma kache songa molo na so put hak nang thi hek men freedom of speech and freedom of expression. Article 19 la itu constitutional long ikitok pia long along tin APS la ben as constituency LE central pencheng law itu la freedom of speech and freedom of expression article 19 na ba porhera chini komena la ben la women wing kising da ejiapan APS tinalong sa tami women wing kising bom nilipan atumita amreng constituency pen birta na pilo la si datu kumita women wing sing ang etno point ateng la hello di nilipuji ko mange ito a voice la pen ito ma speech tang anu tin sa tamila a voice raise tang po educate, agitate, and organize. Dr. Bhimrao Ambedkar Tipu Atensi. Nilikaita hangpon konglo meeting may along sa tami la itong educate nang po isang topic nang po la pen itong la organize campaign nang po la pen itong kihang la pen ke kachithan kachimumbang ke siragrag nang po non apor tipiglo ilito makai kibir jiapan apor nang le daprang lo la si kato kawi sugar lu asong women wing do ang tami kurlo na emet prang na la pen pinso kachisong lo ito man tami kachisong tang do na isumar elong ri kachirai pom jiapan akhirnya pipar piloni la si soado tum tame ahok pe kate somalo make tang chira pang sito do na ko si ala ni pela talo la pe ki jutsia question lo lage no la bangso jasnet Supreme Court of India pancholo na ji Chief Justice of India DY Chandrachud do alangli pen ipang dakon labang so a freedom of speech and expression bangke lahelo jakong pitu media tuman TV channel tuman journalist tuman jakong pitu lahelo nang tum government official tame majub tame government tum jok se claim jok se corruption claim mare ake no claim mare muni piti be chenglo la puson ke claim do ko pulo tambe nale tu peklang dak nangji si
Supreme Court of India pen dipangda. Lasi lake Ahok pen dalam lo lake journalist media tuman TV channel tuman jakong TV long lo kusi lake ni pen dak Ahok pon lo. Lasi latest Ciklojoni aprang lo lake Jasimet Malayalam channel tuman itu tum media one buat channel tum hala Delhi kecar lo Hindu Muslim la bangso kecar lo latum mage ground report mate hala dak PC kumusol si kecar lo ma pula bangso a report ki endam amasi hala dak non rule bom a government atum mage a hogalam ke paklang ma license atum ma than pipet amasi latum ningkam ke thom lo penai penan ka fight Supreme Court lo amasi kita tang Cikloyon rai bank Cikloyon ya perang bagi Supreme Court pen wardik kilo Ahok pen government tum declare ki chok che police tame majuk tame MLA tame MP tame minister tame declare chok che pulo tante hala declare chok che bagi paklang dak nai declare government declare chok che pujong si paklang dak de pulo tante labangso itu mah det ke ki chok lima det manu ne det po lapel labangso det ke cingkuru ne det po lapel labangso det ke labang ke Pakibom po lapen endok dak di usialang ni begitu. So in order to run the democratic country smoothly, Article 19(1) should be properly implemented. La soal lama. La sini komen sekali tu man encot po lapen labang so sugang pejudiat po. Aprang si jadi sarjaya kata man si hek pen labang so aku tak nanti. No Supreme Court pen wardik pelo de karbiang lo konteks nanti lo. Ini तुम कार्य लोग जर्नलिज्म टॉपिक मीडिया तुम टॉपिक टीवी चैनल से तुम टॉपिक कपड़े का तुम इंग्लिश चैनल से तमें दो लपेन कार भी लपेन कपड़े का सर्विस तुम्हें चेंगलो लासो पटा लबांगसो आर्टिकल 19(1) किपी चुप पे मेजा पान मीडिया तुम्हारा नहीं किपी लोग media atau pan ki puji ke lain lo ye lake fourth state macam Fourth pillar lah tadi, fourth democracy. pillar of democracy pulo la press media jong si ingtang ra la buku abe dunde pen Ahok alam han de demokrasi a government ke pakrang ibun it pulo la si ili tu mate ke demokrasi pulo de munit atau mulu atum aning ke hangateng si jari nangi pulo mulu atum aning ke hangateng ben jari nangi pulo tangte la si non ke la newspaper atum la pen ke TV channel atum social media atum anta ruling party apan ban dili tu APHS sing tang o por pomat nang ningje hai he pura ningje tu de la pulo de chok ke lo ruling party dame itu opposition atum dame itu makin cok cege nang jong dun dek itu masih lalang itu heri redet masih la ane lo nili kuang tum nanti lasi non ni dapat itu rakyat itu mengalong lasi constitution ate Indian Constitution Article 19(1) along kote freedom of speech and expression mare ini ke hangalam la pen nang lampi nang methang pen aja ko mane bidang ate pen nang di kumane ke klem chok sejat pulo tangte government apuka ile tum lam cepat coy dunong lam te idunong la pen bidang ta former chief justice Supreme Court along chief justice ta pulo NV Ramana police officers tum jongsi government pen aki chok chia kam tame ajala sai tame adi chipidun pen tangka arom ri pen ka income dun pulo tangte labang so a police officers ke protection ipe la pen government ke rem lo protect jail dam nang ji kusi la sedake police atu mase jong to sedame ke jong ke lage nang li officers tame ACS officers tame IAS officers tame nang li ajala officers tame MP MLA tame EMCM tame nang li corruption lo pulo tangte nang li jail dam le la so pada comment pulo nang Ahok mo media tunje open ba kaya nang jako gitu. Ante ma ahok alam si piklan ni. Lapen ni kurang aku lo itu karbian lo dalam media itu dulu. My meeting lo kita undia pran ini suppose ini ruling party tu, ba BJP tu meeting tu, ba Congress tu meeting tu, ba opposition ba regional party tu meeting tu. Kalau teh alam itu ini alam thing sedang meeting itu mah tapi fisik alam itu mah arjui mah kan fisik mekat kan dia ahok alam apa kan sarap lo arju highway itu tepin mah
lapen abang menyepiklan pelajar itu dulu kali lagi cok cilo kiri itu nanti itu piklan teknik lalu pulau teh ini tuh akhirnya media penajoksi om tung arah tuh ke di sini dia sudah sini logo lahir kiri nanti mana apa kalau mau pakai piklan dah hai ini Constitution is above all pulo. Prime Minister, Chief Justice, Governor, MP, MLA, Speaker, Deputy Speaker, ang to napanda Constitution sih terundu. Constitution jong si jakong nangi pilo pulo tang mania CM, mania MP, MLA to, mania Chief Minister, Chief Justice pangkap. Eri nang jalan lama bilo. Sitame itu kilang naya mangke nangli karju, nangli keklaim apa? Aron nanti mesikian memaklaim ke rumah halang jadi itu kasih nanti. Lapen kumanya jong si corruption claim dia pulo tang te lagi kap. Eri nang jalan lama be nangli tumanung Constitution sini ada pulo tang. Raja sisu nangli ki hekpen labangso alam pilo kui. Karbiang long irrigation as a department of 1,000 crore bucks to second scam. Lapen kaprek a department of ka itu panglin dupik non for len along alam kita nak lo. Lason si hidup kita along li kelang. Tangka kacilong tu naya tu make la CME amatum lapen mondo la tung tadu pusi biar talit dunong das la sopo tak nang pilo pi lagi Carbino untuk Most Council Department of Irrigation Department is the Kemail. kalang Tapi Irrigation Department itu keciklah baik nanya saya ke non lasot teh itu dia langsung ciklah beda. Kenapa saya ketika adang teh hidi adang teh abis lang kabe sok ilong itu deh. Hal ada lang roisol itu teh Pepsi lang hal ada kepali ben di saya di pati kilong ke langsung ciklah nih. Non nama kira soalnya kalau dulu. Ahi di itu kok cirinya petang setuju ji. Hal ada irrigation scheme amount kita mungkin 10 crore 15 crore beli. Alam mah gitu. Kasih konasi rada ke saya ketiki itu tak konasi ketiki kilo lah. Di kilo itu. Kanto dah ama tangkap koros des dah. Ama tangkap koros des dah. Ahok beda. Lang nong lah beda saya ketiki nong. Asal kasih topi lo kasih nona bangke irrigation department bangke tangka ke cukup panglin. Labang so department sila bangke pinjong tu. Fort Lane alam lagi, kado wet egong pro alam lagi, nonanda abis hana long lito vek nonanda compensation cenong lagi. Lapen hala kilong tanga tunta nonanda citin bilong jola. Lapen hala kilong nangi vek atangka na hokpe atangka long lagi. Lagi ladak Carbino Autonomous Council tundak cijok dulu report. Deh, council pen cijok dulu report. Genuine hala dak proper hala ansong tanjong sidak ahok a beneficiary satun anjong si alang tun kasarbe teng yang si PG dulu teh hal tuh telong itu. Dan mana bangke ada council pun siap dulu apa? Non bang ilong deh. Langsung bena posi non bangke hanjur. Lasi kelong le tu ama phanda council pen non bang council pun siap dulu lo posi council pun kiat nampo. Lahelo itu ni. masih case awal mu kelasan no legal term sa tengke itip jong si case register de lokon de nangli tum non ke BJP government si cari bom laktema पुलिस अपन अमेक की बांग की बुंग पेनंग तुम जोगी गवर्नमेंट के चारी कच्चे लाडो लोगों ने नाले तुम जोग जी लगी लगे चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस एनडी रमन्ना तब लोग लपेन लो तेंगा लगे ना तुम जोग जी लासे कार्बी ऑफिसर्स तुम तमे कार्बी गलीजर ऑफिसर्स तुम तमे नाले तुम किदुक जेट की बोयन आराम तुम इन हॉर्निंग दिन सो तुम पेन काम रात दु नहीं नाले तुम आखी कचों सिप तुम माय तुम कैम कहते नहीं लासी नाले तुम हाथ बचनी लोगा लबांग सो टॉक सुपेन लपेन कुछ नहीं भाषा दाम तो non labangso tihek man sekali pan komen ayan po labangso Supreme Court judgment pen karbiang long a media at tumapakan lipi lo po so puta non labangke freedom of speech and expression bangke constitutional right lo lagi khang lo lagi chief justice na so injury ke pune lo governor da pune lo lagi MLA da pune lo chief minister da pune lo lagi sikame hala bangso na di kanin jalam pai tung kanin jalam make arona te kalima kalama bangpan kang tong kang tiga lima kalama halabang same aron ateng pen ninjelo lamang same garbian lo konteks make sia penceng lo ke ter nang sabi na hemuni nang toi de la konara freedom of speech and expression konara constitution pen sila so kito kedo
kaso ko ang kilo. Kachinia jakong awideda podlo non laki dotang EMCM MP MLA tum kachinia jakong awideda podlo lasi alang litu makan kipu dakji ke nang litum 6th schedule to the Constitution of India class and tha Charlie tha lapen ke nang litum chini tha Karbi Anglong is a lost district because the awareness of people is extremely low, education is extremely low. 2007 aminkan Indian Army tum nangka survey hood Karbi Anglong ki ingbo tang rat det doan sitame kichotap kijuntap a drugs tiranga sekhar lahai si jomput kasi lahai pen sitame ilitum a knowledge ke lacking that lo kasi ilitum kato kami sitame cherok tok amai doping nangji lapen ke be willing to make decision. That's the most important quality of a good leader. Laki George S. Patton Pansipupolo. Lasi rather side claim bang pudo claim ji pulo tangte inu good leadership qualities labang do vet nangji. Lapen ni kachuning ri media tum anak pan ke aprang sika ke rosi piji. Pima media tum ili tum APSLC meeting long as kami latung kami thama tangkap yang silatung ili tum along nang dumber. Lapen ili tum abhan latung concern pit atumi sitame anak ke hilopen sitame ili tum along nang cerapton lo. Lasi alang itu abhan keninji kachuning ri alam angke lalo Article 19 freedom of speech and freedom of expression ahina template media tum a role important pit lapen media tum abang ninji dak lapen pudak chokdak mo kan ili tum asar sitame APSLC party president akihai sarji ay kathar sarji ili tum abhan nang pulo rada tum sitame APSLC ke claimat abang tu abang pitumhan kichok che dolo ponte nang jong dunno nang correction dunno athema non apor abang ke la corruption abang si plain setlo lasi last but not the least corruption happens not because of bad people but corruption happens because of the silence of good people lasi media reporters tuman tanon ke dopik lo Karbi Anglong East West di Mahasauta lasi alang litung ang sitami a voice abang ang anso se jongdak pudak lapuson lo tate anso itu mepo chokpo Kilo pipar pilo kasi tumabang ke dak kelang pengkang cap nai bagalan lo ilitum ongdum obe dimintum risonim so tum kachari nang je bagalan lo ilitum lo kachari lo itum higher secondary nang pass lo graduate nang lo master degree nang lo same itum dak lagging behind nili ke kamlong ke kilo pelakante ilitum halak theory bang ilitum por hipo same practical bang kun clear kerja practical bang non clear nai pelakante emet khang pen cheng kon nei freedom of speech and expression kosong lai tum pa implement ko pelakante emet khang mas lam ninje tum thak da khai na ko laben akhiri nang je lama be bang apan kang kon kang kigali pelakante lama ke itum kemu laben constitution lo ki pura do na freedom of press, but freedom of speech and expression ki pina ko alam timang kala hello to find out the misdeeds done by the government, done by an officers. Mane officer tu declare ke chokti, government tu declare ke chokti, kurdun lap nahi pusi, ipu. Kurdun de kalau tanya itu man IPC, CRPC dan selam pina ko. Itu kahe no tu mane jail ablong ledat kedi, tapi itu ada tu make, itu lah ledat. Kasi this is the only way how to save our territory, our people. Le, kasi ini tum lapai implement puna ituna lapen itu mat dia kami itu dia kanti itu cong puna. Kasi pengen talk show on 62 to the Constitution of India, episode 324 lang nagsitong doon kaya sa Jagatha, Rajas Tiso, Sankirita Kam Sapi lapen Rajan Timung. Kado kabe panan kami nang tumpan kibang para kiro parpigo lapen itum labang so pineng talk show nang tum share ita lapen anso sinang tum ron dak do lapen ili tum ta aron peko lang te tum khai phanda chinghon peko khai ka chinghon peko te unity ta bang ko unity bang lo ponte pek ta lo pineng talk show make dile tum lapan se ka lo ado kabe panda ajo me ado